si lepo prišel. Imate lepo tukaj. No, lepo greh ni. Ja, tam edina pajčevina vidim, da je v kotu. Drugače pa je prijetno. Ja. 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 Mogoče mi se midva pogovarjala. Ja. Tukaj, če pogledaš dobro, tole kuverto, žena tvoja je profesorca. Tečaj v Londonu 14 dni, kempinski hotel ali pa Four Seasons, all inclusive, z dodatnim zajtrkom. V redu? No, povej, kaj bi rad, to povej. Rad bi en tovornjak, ki dela Imamo tovornjak, bomo ga dali. Ste ga pogledali? Sem ga pogledal, pa ni tu. Ja, ta ne dela Kako dela? Ni pravi, ni ta pravi, ne me nategovati. Veste, to so volivci že siti, da ne more delati tovornjak. Ko sva se prvič dobila v Tomačo in ste rekli, da bi radi imeli to. Ni res. Rekel sem, da želim tega, ki dela ne tistega, ki dela Ampak to moti. To je unimog. To bo po šmarci motil, ko se bom vozil. To je unimog. To, kar ste hoteli. Samo... Ima štirikolesni pogon? Ima. Ima kardan? Ima. Imate luči? Imate. Kaj je narobe? Ne dela. Ne dela. In zaradi tega ne boste šli z nami v stranko? Ne bom. Ne bomo šli. In ne boste sestavili vlade, ampak jo bom jaz sestavil. In bom jaz predsednik vlade. In ko bom jaz predsednik vlade, boste videli, kako bo. Bom usekal po mizi in boste videli. Gospod Šarc, jaz mislim, da je čas, da se resno pogovarjamo. Se resno pogovarjamo, samo če ne date mi tistega, kar sva se zmenila, ki dela poj ne.